Oh, ada apa nih Pak Pel kok datang tempatnya Pak Jepang ini, ada apa di studio? Gawe lagu. Kanggo Karina. Karina Putri Solo. Oh iya. Piye Pak Jepang? Ya lembur. Lembur ya? Engko nek dikira lara mbah iki sehat. Iya, iya. Engko nek Sehat ya, yang penting ya. Sehat Ya. dadi lara iki kok ben gulune lurus. Iya. Lah kalau iki kan ngene lho Pak. Pegel ya. Ya. Nek ngene kan Pegel. Iya. proses ya ta. Wis pokoknya sukses terus ya Pak Jepang ya. Ya. Wis. Ya pokoknya berkarya. Iya. Sampai dimanapun Iya. berjuang terus. Carane petinju piye? Iya. Harus pukul ya toh. Pukul terus. Ya. Wis terus kayak kono. Aku tak jiko gambar. Ngawur terus aku. Yo, strike kita. Yo sisi ngawur nek kita. Kerjane ngawur nek bener. Ngerti akot, ngerti bar ora kepunjulan ora. Lagu Mesuri Nama. Iki ben lurus, Mbak. Ben lurus. Iya, iya, iya. Upload ya, viral ya. Ini ada Pak Sableng. Ini dulu ya pejuang pengamen sama Pak Empot ini. CS kabeh ini ngumpul iki. Ini rencana mau tak gawe lagu. Oja. Ya, amin amin. Ora mau. Sik, benahi komputere. Hop. Lumayan. Ya. Tenang mampir, aja khawatir. Sip. Lha aku tak awur gitare rate. Lah nadane dipaseke. Ayo, sesuk Lawani aku. ada nih. Bongkar gitar ora iso. Ah, biar. Yos. Ya, cukup sekian dulu biar kerjanya enak, Lur.